Ka Joint Action ini Committee riangga JAC jong ki Arseng ka Giant Hill Stroke Owners arsen Association sentrak ku JHTOA, empok cainte but lo East Giant Hill yogi Stroke ini Owners and Transporter waga Association JSTOA cainte lo EJHTOA organisation kila pun waga bena is ya ka cainte rai ban lo penlong da ka onar and jingaki ka transporter baklam association por ne waga indefinite emne ga strike ban wiki kangat ya ka isi kit ka kuda ba chana jong ki lange truck hapati balka. ki artalik ni U sen President ka waga sentri JHTOA Umabyang ta Shwashla ula pentep emne pa ka ga ni ka wika jingaki kan sedang haga kat sautrik meeting yayong na do ka lene Porsche po bajimin stamp kejing hatu ber percha tak kenyang East Giant ya Hills kini District. kita ini riangga arsen sentrak ku empok cainte lo yogi ini waga JSTOA cainte lo organisation waga is cainte lo and transporter association waga emne ga wiki JEC kuda china lange hapati ki atlik ni sen haga joga sentri ta emne ga wika meeting lene kejing percha ya kini kita bolka kujo simen poda na kini factory ku am apa jaite hel yogi ini dekat kamte I the emne gerai ha kini gile bina chindien ha khasan trek bina kat ar jar aposan I tuligo gebik chi complain cha kini gi simen factory kam tam che association ku yogi ta tu por mana dia boleh bawa ketika citi komplain jadi yang kita malai benai yang respon ki dan yang le ukuk nguk kita hedging itu kenika citi komplain ini wada kamera suki ki kyo ne ha parti kini kini benai wujudin dekat kam teh kenika so terik benai so ajar apun ru dia chong piang tawi ketinggalan angkat hagini itu yang diartain wa hagan ruteri upnayo so ajar punru da liboi kewi kiti kam kenja intimation cha ikle yon district kam tam cha udisti lane SP yo am atli district wa ke east jaiti hill wa ke west jaiti hill mar dia libo kani ka chithi tang ka jing pentip chikini ki kle district yogi hagan rutri bunai waso ajar bonro tadawan biang ka chithi la haganya trik wan no chithi jubat nega negi cement factory wa ki angki thotho gen chithi angile ubi phiki kam gini giri go I wa to gini ki kiri hejing to ki lagi yang ki memang beki cerita kita mbak yang ki kan kam te I darai be kitchen don wa lojo umi gini giri inga yo ka kim ke kam bayang ki prepare the lojo yo ha gini se da dekat kam te ha gini ga khatwi tarik the pembot biang ke chithi chekini ki atli ki district ringkat USP ringkat bat UDC ta hado ne gisngi kuman khatle tarik na so ada abonro de chimbe kenegara chichen don bai wa munstep gisngi kuman khaso tarik yong ni na so ada abonro de chimbe kenegara chichen don wa yigini keri stragi ane ukso agi wa uncha iru penyam kami company kam kini kiri support kini district yogi dekat dengan te kini to kucing kerpat kuwajor kam tam leki nigi arsen kiwa amlang wai dekat ke jaite rotok na association bat ke is jaite rotok na and transporter association kerpat jor lagi dekat kiyongka kiwajor ya cimenta wi dekat support hagani kam kit kamba dan hagani ko wai I jo am kai miki wa mun step kusni kam chi power je usnya ba yemi e tai ha office yang ke JSTOA jaite no to ana association ko am ha tu ber taknyang hai tai wi jo am kam le ke port chi ke port dekat kam te kam ke jing kumo le kam ke jing banjur ya kini ki dekat yang ki arsen usnya ba yemi ba ya himkia be nang wa
yo man ke ni ke kam kuah peman i lepot kupo yo man ke kuah job. Leba ini orang ngamte bonsin ijo iklam i cidukan cidukdo jo instin i ya kini kikam i kuam kami man kesmi. Dekat ngamte hari kepot tepat jorle ya ki perlu kujo kercani ini kepot kam kami kisen go fair. Bos jawab api yo timun tidiang i wa kercan lang i wa mustap kesmi to stang i ya kini jingso i kini di truk balga. Teknik truk da rai le wa yegini jingso kini kiri da ko ikam penjaga kami ga indefinite strike wa mtip menukut ko mtip hulusi ubat ko de ba ikan ubat ke jingi klam wa ki company i kini strike team ye ga wen la kam no le dekat kam tem i nikeli yung i da em le ga jingi klam i wakil ke pot kam tam daga cici ipun sin jo pembut jo iklam ke ibu ki wato wa i gini kiri wato wa snya ba ham jo penam kan sa ki sini wato kau man kate iyo tang kam ki kam ba yo ire yo de kate go ye ni jo yo i ba i de jo yo kam i kate de am kam lately ki se jo ya ki de ba hate semen factory hete ta jo ele maso factory hagni lately ki se kaman kate ngayo iyo kate kini loading lodo umi kini kiri. Let's say boy em kam kini kita oleh te kate kini loading yo i kate kam te hagini ko nga banjor pe ma sosisian ye kini kilo ko em ko kini loading dia rengkat we kilo ko di jok bokri motor jok irapi ko state ko kala yang i mesti apa ya sno ti timun ti dia even sian lang i wa his step usni wa i drive i sian non wo chong bi hei tai ko tu ga ta yang wo check wo pai wo pendong kam kini kare te ke vida ke jeng depan di perlo wo chong duty mesti apa ta i gani start i start wo am moram wo jok man le ko chopor wa mohoi le wo am ke te jeng chitle dan em le ke te jeng pingyo ko le bor i gani deman le ko deman kam penjasta ko man peaceful mohoi wi ora terkepat jo le bilo jo mohoi chong chepe i to ketika setelah uman kamu coba uman ijo uman ini kepot wo so ini kiri oleh percaya kamu tak cerita company jo kan ketika ya keji kepon jo kan awal orang kamu coba le in cedian to mesti peski lene hagiri gas ni lo wane yo dia uchong berkade ketika kom kenal wini setelah uman uchong sub uchong pun klaim kejing tekan klaim kejing berdausi yo wi ini kemudian aku le orang sebelah